Adap angdeng karbi riso nimso 2024 sertalin katalon ponjia long Pacheton dunsi Karcho Lapen chikimo amei kapiman pon. Lakha in Koirapot Nilip constituency keparlo Chokihola sport complex along porphai 19 bhomti arni 2023 Adap porphai 11 pen meipi pangcheng ponlo. Labangso amei long aluhisar po aman pen sjt.surja rong par chitong dun. Lapen alang li pena jok si CEM Dream Project pen constituency 26 aphan kepathua dim kijue dim lapen meipi kepamanjia hem kikim kerang petang pon. Labangso hem pi ingpu pondet pen man kido local Mac Pabitra rong pi pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoro alam the chipaklang pon. He CEM ilut aning kimil lapen kepathu pen iok epran kimedo puchini pamea joksi Nilip along talap pusona hem long pon loputa kachoro alam the hujai pon. Lapen Labangso Sport Complex kelana kalahon jiaphan Mac rong piasang hopen Nilip Sport Association NSA at tumaphansi arpupek pomno. Labangso pi KCS angdeng phokep kichok sertalin katalon jiaphan ajai meke pachun jiaphan pangcheng pon pitlo. Alohi kideng lapen kapachini pon abang akehai bidasing rong pi kongchun bang KCS therapy amai. Laso api 1990 ningkan KYF angdeng 16 ke pamana huturi kamamaya tumaphan kachoro pon. Lapen arong kachivoy tang aphan ke chikimo ajai mek peman pon long long. Nilip penang Abirta Procasteron News Tech Report PeiNews. Ladak bang ilitum isi chini na bang lalo ilitum laso package do 10 crore long package ke la auditorium ekta doji lapen indoor stadium ekta do lapen gallery la ke thombek se boundary lapen ladak boundary wall lapen field development gate lapen transformer tower lahaya bang ke additional se ilitum non suhet ta itum chiklo jona prang engineer tum bang et kado babe lang to report chipon elo la sila so tempen itum same sir 26 stadium along setame current ki pg phan thege ladak jong setum pini itum ingpu elo pena pe itum use plong the current alam bang juji la si stadium along tinda transformer separate transformer ki pg phansi langli chingkilo lapen 26 no sa transformer langli nang pilo la si la hai setame prabjin pen dak install po lapen field development hai setame lapen boundary wall hai setame papleng po Adap Nilip along bangket high school ME school kado total ke 151 school do so school long penan to mangke teacher tum si damje penan to mangke usumar avipin bang thom bang tibet la siadak silang dak kami la to phandang nang hin ben kusono la si ilitum churunai education EM honorable Richard Togbi alang li kaburi pen ajok education system bang asabo papekji phan pa develop ji phan alang li kabur pen ajok ilitum theglong lonon ke dam tang metric result de metric result bang ke tum percentage me pick Kamrup district asom district phanse tum kilit dunlong ke lake lamsu gali di lake itum education system bang ke men chelar fit nang po itum une asila bang ke isi movement bang ke itum dunang kok ji lapen la solo god komane EM ba komane MSc innovate ke claim ben itum ke pachunji gali silitum katuk kabe organization do an ladak dhorom pupe political ji pupe lapen even media atum setame laso education system kepa prang ji phan pa develop ji phan ken itum bori nang ji chipadung nang kok pola so moments itum create nang kok po lasi juro nei ilitum CM sir lapen education yam lang to ka bori pen ka dok be nang litum da nang bori lo social organization tum da nang bori lo lapen ka bori pen ajak peneng results setame mesen lapen non ilitum nile bahawar long mohet nang itum nang pulo se kisumana dimbang ke school along teacher ave lapen student ka ave lasi lahaya homoisa ta do lasi kisumana dimbang ke teacher dolo student ka ave student dolo teacher ka ave lason a homoisa bang do lasi lahai homoisa se tame itum isi pen kopie pose lason se plang det batiman det halaso bang itum kamunthira halaso a problem a solution bang itum ke banji phansinon claim bom lo lasi ningthe dolo non laso government a hod lapen leadership of under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang alang li leadership along itum kaduk kowe nalitum kaduk kowe kachipiduk pen itum educational system bang anso se pa develop punji pusin dili ninget hedu Nilip kela walong kebang
barang stop dono pasonia saya son de tolo chingsi bangke Labangso sports complex kan kupon putar ini fancy Labangso manteng nanti kono kuma kecing honai misi nang khabo si peral ta betul Labangso sports complex heman lah kilbang tang telang stemera heman kita ngalo puro lah sudah kupon ola si Labangso dag nilip hawar kita hidup di situ cikiro Labangso Adap kan isi gedung si kesana ho nongi posisi pirang kota si non Pini dai itu kono si sport association of Pini so pajero la selang itu mari ding situ kono so hem ke Tuliram Ronghang itu studio mahal make kalau la si so fan cengsi ni untum asiem Dr. Tuliram Ronghang fan suruji alang li Cambodia jo ini si untum nama chief minister Dr. Soma Frankel ang li finance minister lang li gitu si Labangso tangka hanggulo si hawar tim macam constituency no kan lakap itu kutikia patangka pipa jiro si Labangso pensila Labangso kimra ini lo lalu si ini mangga pinidak di lewat hawar long 1990 ini kan angdeng petrol karbi riso aja dapat dulu Labangso kepada dua hub direkam amei pangcheng lok kacara Pacheton dengan Tuhan kawitang song tri amei pen hot acin nang cihumri si Karcho Lapen chikimo cyclen no ni patali sa po manteng sa nahang sila ng parlo isi ngarong bang lahelo de uning ningkan kawi surong itu ningkan pocket pleng po sa Labangso ningkan pocket pleng along dak Nilip Chokihola hawalong ta kengkam si nang siyor kang lo dak lang dong kang lo dak pecil lang ningkan pocket pleng so income tax yang kang si lalu lah si Labangso ahut dak kaserap do pembuan cepat dulu kang lo jitang lo lamer lamcong lo berapa pindeng support kecil hon serang tu cerap itu dulu pacun dulu setelah sebelum bahan putot chikimo pen dak keses segala komiti pen wan lo itu panang cing lucu labang kini kasai kedeng komposi ala bukan surupan lagi he alang tumyong sa awi posonte Labangso ang ingin ke trok Labangso arong aja bar cungut ay kumalang tung dipacun po na joni si non mangkiring kan poket ke pleng po jo Labangso dulu lalu lah si ini tung dak tame Labangso kan poket ke pleng along di bawah wararar tenta keca Pacheton dulu Labangso jo ini si Pini arni dak ni hawa tame jutang ke cinghon bang dulu pindeng sumpot ke cinghon bang dulu Pate lamer lamcong ke cinghon bang putum ng klang lo. Itu Labangso anding tinalong kami Labangso kacerap citung dulu. Lalu lah si Pini arni ini kan pakai kecok hot Labangso ng cihumri pen. Kiba masuman ke lang tuhan surupan ako sa komite ke sesoma. Lalu lah si ako isipan ke surupan ay banggalah ho tumili barat tame no naman ke 50 lang kustame kasing puro nang hek puna adontina nutina panle rap net kustame rap net kustame do ko pangrumper harapan so kirapon Labangso atau kecing korwa sa klempon di Labangso bangkel tum tegong lo non di momi dum nang Japon Dr. Tuliram Ronghang himpen klempon kasi tuwar mo bangke karbi tum ke jutang jubat pindeng support helo ke hen nai pulo laso ningkan poket ke chau hor bangke la karbi pindeng ar sumar tamela pindeng mitang jutang pindeng jong se avidet pulo tana tum permission bi pon mahanda lo abai kang long tidu bu Ani tum ke kecing bai tang dole di un anap na ke tum chuniru na peneng bangke peneng phoke pe cholo posi jasepet karbi tum pulo tang te solo tum ma ke un an bangke karbi peneng sumpot Pini pe kok cicing thang nang po Lapen pinso tum sita nang seleng le ting thang tum te pohita nang choilong pohe pak du nang po lapela de kapreka khai tum man wang sita nang tum ko ma khai basi wang ma nang tum cepak lang je phan nang tum mane tum pohso thak du ko nang tum ta isibak che man lok nang ji asong ji tum ke pene ka chuning reji sita kibi ki thi tum hanang ting thang thep te wanglong le pange punu dak jini pine he tum so ching bai bo sajat semet pet nang tum chini lo la so rongaja joine si tum karbi pindeng sumpot nul lan kacing thulo lan astes nang ke lilo asap kadu ta ning chibi nang ji kasi rongaje helo tuman kerap itum jutang jubat punad lun lam punad ajat henta rongaje pensi tum nan kacing thur lain Hello. Si kecil yang tumbang butang tajak si unidad betalong ka break on angkok tu tila sona hoda bang ada la jitu ambulans bang an kam POE
kaheng no kapne kaprek lasone pat hepen kongdung kisora tu Labangso apar sai ki milong ledat asinang lila Labangso jasamet chokela BPSC aphanang lila PM ke dopen kapne laso sai ke deng ya phanang lika chisik doi masa Lason lo aprang ke ilitum dak asama long rigen hop tame isi private agency GWK pine pasi pidet laka ilitum kali statement CP la si 108 to service padulo tamen dak hala so service mangke to napi renew ne re masa awde lo ha ambulance banap lo lalo la si isi mangke ningarong mangke la hano chinki tantang karbi ang long foundation de panang deng meeting deng from camp truck Labangso katalon na hod CM pen si paklang pondo ambulance humpe po PG pulo kasi halabangso long ke dak Nilip farman tame dulo office me ambulance order ki der cheramat hala so si ronunji pulo romlong de do anda nang le tutela ati ambulance mang ke special order pinangi pula lo kasi humpe po CM pen la council foundation de ni sekronji pola mo si hala solong ki si bang la dulo kasi ambulance mang ke la sila prabjin pen adak nang lelo po te mo long po la tai silo ako hini amang kela sonlo dak miligor refinery in pen CSR corporate social responsibility pune so fan pen ako kumkep Labangso ambulance ke hangdo kasi hala solong tame la dak apanda ko amen in pon kasi mo ke prawaning lo jong sila po miligor pen ang tibang jong sila da prang lepu de long lok po ba CM pen concept ni pi po bang si pi de long lok po lalu alam hibang ambulance mangela si prabin belong po Labangso dulu apar ke sar ke jutsi